da sa Rumunijom, sa Vlaškom, susednom zemljom, naše veze su mnogo duže i veće i bogatije nego što se to obično zna, a to već od kraja srednjeg veka pa do 19. veka i kasnije. Pre svega zato što smo geografski blizu, a drugo zato što imamo istu veru, a zatim što imamo dinastičke veze, crkvene veze, kulturne veze. Recimo, manje je poznato, iako je, razume se, poznato da je knez Miloš u izgnanstvu, znači sredina 19. veka, proveo u Vlaškoj. Tada još nije bila Rumunija, koja je nastala ujedinjenjem Vlaške i Moldavije, krajem 19. veka. Dakle, da je knez Miloš 19 godina proveo u izbjeglištvu i da je imao i on i njegovi rođaci, braća, sinovci, potomci, veoma razgranate veze, poslove i velike posede, velike agrarne posede, palate u Vlaškoj, tadašnjoj Vlaškoj. Da je recimo kralj Milan rođen na dvoru Kuze, posljednjeg vlaškog kneza, jer posle toga su došli, dovedena je nemačka dinastija, Hohenzollern. Dakle, te veze su, evo sad se pojavili memoari kralja Milana, nisu memoari, ali je to građa savremena, vrlo interesantna, o tome kako je on rođen na dvoru i odrastao na dvoru Kuze u Bukureštu, koliko je bilo tih... To je bila jedna, pa skoro jedna, donekle jedna vrsta simbioze. Bilo je mnogo toga zajedničkog, a to počinje još od kraja srednjeg veka, kraja 15. veka, kada su vlaški i moldavski gospodari, knezovi, ili obično su im nosili titule vojvode, a vojvoda to znači na nemačkom je to hercog, odnosno djuk, na engleskom djuk, na francuskom. To je posle kneževske ili kraljevske vladarske titule najvažnija titula, evo, na primjer, Luksemburg današnji, to je vojvodstvo u stvari. To je, znači, jedan oblik državnosti ispod kraljevstva. Dakle, već krajem 15. veka je vlaški gospodari i moldavski preuzimaju ktitorstvo nad Hilandarom. I oni postaju pokrovitelji Svete Gore. Ne samo Hilandara. Ali Hilandar je imao istaknutu i najvažnije mesto u tom pokroviteljstvu, upravo zato što je Hilandar bio srpska vladarska zadužbina, a jedna od posljednjih Brankovića, Mara Sultanija Branković, ćerka despota Đurđe Brankovića, ona je na neki način usinila Vlada Kaluđera, kneza Vlaške, koji je preuzeo na sebe dužnost i obavezu i privilegiju da bude ktitor Hilandara i preko njega, od njega, počev od njega su i drugi za čitavo vreme od 15. do 17. veka vlaški vladari, pa i moldavski, davali apanažu, davali redovnu godišnju finansijsku pomoć
10, 12, čak 15.000 akči godišnje i velike posjede u Vlaškoj i Moldaviji, od čega je Hilandar, veliki manastir, kao Hilandar mogao da živi. To je sve bilo skopčano sa vladarskim legitimitetom, preko koga su vlaški vladari i moldavski se nadovezivali na Vizantiju i Srbiju, koje više nisu postajale kao države, nego su bile okupirane od strane Turske. Vlaške kneževine, znači Vlaška i Moldavija, su imale određen stepen autonomije, državnosti, kao na primjer što je imao Dubrovnik, u koji recimo nije imao pravo da uđe turski vojnik. Dubrovnik jeste bio vazalni grad, plaćao je harač sultanu od 15. veka i Mehmeda Osvajača, ali je istovremeno imao svoju državnost. Kao što je to bio slučaj i sad. Postoji ta sličnost, ta paralela sa vlaškim knježevinom. Znači, u to vreme, kada više nije bilo vladara srpskih, vizantijskih, pa i bugarskih, koji bi mogli da, kao što je to bilo u srednjem veku, da održavaju, da pomažu i da štite kao vladari, da štite manastire svetogorske, u to vreme su to radili vlaški, moldavski vladari. Kasnije, tek od Milana Grozdog i kasnije, su to počeli da preuzimaju ruski, veliki knezovi, carevi i Rusi uopšte, do 19. veka, razume se, kada se obnavlja državnost na Balkanu, u prvom mjestu Srpska i Grčka, krajem 19. veka i Bugarska. Znači, ta veza sa Vlaškom, koja je nama najbliža geografski, je važna u tom smislu kontinuiteta i preuzimanja institucija i preuzimanja kulturne baštine sa Balkana, iz Srbije, iz Vizantije, preuzimanje i njeno čuvanje i očuvanje u Vlaškoj. Ne treba zaboraviti, recimo, da je, to doduše nije bila Vlaška, ali da je grof Đorđe Branković, da je njegov brat bio episkop u Aradu, da je ceo taj prostor Banata, koji je kasnije ušao, tog dela Banata, istočnog dela, da je to isto tako bilo pokriveno srpskom crkvenom jurisdikcijom, a to je bila Temišvarska mitropolija, čiji je osnivač Maksim Branković, mitropolit beogradski i despot srpski, pre toga Đorđe Branković kao monah, kao episkop Maksim Branković. Dakle, te veze su veoma tesne i veoma značajne, ali nisu dovoljno poznate. I u 19. veku dolazi do obnove tih veza u vreme Obrenovića, koji Miloš Obrenović, kad je bio u izgnanstvu sredinom 19. veka, kad je bio gotovo 20 godina u izgnanstvu u Vlaškoj, on je kupio od porodice Nasturel, to je jedna bojarska porodica, veoma ugledna, ne samo zbog političkih funkcija, nego i zbog kulturnog udela u istoriji rumunskih zemalja. On je kupio velika imanja, palatu u Bukureštu, imanje
Herasti u 30 km od Bukurešta, od 500 hektara površine, gde je bio i još uvek postoji dvor u kome je živeo knez Miloš, dvor koji je bio poznat je kao jedini dvor građevina od kamena u 17. veku u Vlaškoj. Tada su, ne samo u Vlaškoj, nego uopšte u Evropi većinom građevine bile od drveta ili od nekog trošnijeg materijala koji nije mogao izdržati zub vremena. U ovom slučaju to je od tesanog kamena, građevine, crkva i tako da. Znači, knez Miloš je tu imao svoju palatu, svoju rezidenciju gde je živeo dok je bio izgnanstvo u Vlaškoj. Zatim kupio je drugo imanje od 10.000 hektara koje se zvalo Manasija po našem. Rumunski oblik tog toponima je malo nešto drugačiji, ali sličan. Tu je i brat Milošev Jevrem imao rudnike soli, koji je bio vrlo važan izvozni artikal, rudnike u Karpatima, gde je trgovao tom solju. Dakle, bili su to veoma moćni, veliki posedi. Bilo je drugih tih porodičnih veza od braće, sinovaca, Miloševih, razgranatih veza, sve do Temišvara, koji tada još nije bio u sastavu Rumunije. Dakle, bile su to veoma bogate i razgranate veze, što je sve, naravno, vremenom palo u zaborav, između ostalog i nestankom te dinastije Obrenovića. A interesantno je to da je porodica Nasturel imala od ranije, ali nije samo ta porodica bojarska, veoma tesne veze sa srpskom kulturom, srpskim nasljeđem, jer je jedan od osnivača te porodice Udrište Nasturel, koji se smatra danas nekom vrstom jezičkog reformatora, odnosno nešto kao što su kod nas Vuk Karadžić pa i Dositej Obradović, to jest Udrište Nasturel sredinom 17. veka je bio logotet vlaškog kneza Mateja Basaraba, a njegova sestra je bila supruga tog vlaškog kneza, Jelena, princeza Jelena. I pored toga što je on preveo prvo delo na rumunski narodni jezik, govorni jezik, a to je roman o Varamu i Josafu sa srpskog predloška, sa srpsko-slovenskog originala. On je to delo preveo na rumunski i njegova sestra je također bila, on je bio erudita, 5-6 jezika je govorio i prevodio, Udrište Nasturel. On je istovremeno, što je bio začetnik, pokretač rumunskog književnog jezika, standardizovanog od govornog ka pisanom književnom jeziku, on je bio posljednji pobornik srpsko-slovenske književnosti u Vlaškoj, koju je veoma dobro poznavao, sa koje je prevodio i naročito i on i njegova sestra u njihovim spisima, predgovorima, u zbornicima koje su objavljivali na srpsko-slovenskom, insistirali su na srpskoj redakciji slovenskog, staroslovenskog, znači crkveno srpsko-slovenskog. Oni su bili dobri, pošto postoji razlika naravno između
srpsko-slovenskog, bugarsko-slovenskog ili rusko-slovenskog, oni su znači bili pobornici erudite srpsko-slovenskog jezika. Znači, Udrište Nasturel je inače i potpisnik Studeničke povelje, koja se nalazi u manastiru Studenica, kojom knez Matej Basarab daruje Studenicu sa materijalnim darovima za izdržavanje i tako. A osim toga, knez Miloš i Obrenović su od Nasturela preuzeli i deo grba. To znači štit na grbu Nasturela. Na tom štitu nalaze se uspravni lav i zmija. Lav sa krstom koji se okreće, brani od zmije. To je preuzeto u grbu Obrenovića. Time što su već kupili te nekretnine, te velike posede, oni su, kao što je bio običaj u feudalnom svetu, oni su preuzeli prerogative Obrenovića, znači prerogative Nasturela, prerogative vlaških bojara, vlaških velikoposjednika. Eto, to su te naše dugotrajne veze. Treba reći i to da su ti vlaški bojari i sama Vlaška, odnosno Rumunija kasnije kada je stvorena, Rumunija, znači ujedinjenje Vlaške i Moldavije, dobija ime Rumunija. Zašto Rumunija? Romanija, mnogi misle da je to zbog romanskog jezika, romanske grupe jezika kojima pripada rumunski jezik, iako ima naravno veoma mnogo slovenskih i srpskih reči, počev od da i mnoge druge bazične reči, ali to je po drugima, to je izvedeno iz reči Romanija, a Romanija ili Rumelija, kako su Turci nazivali, Balkan, Romanija je u stvari Vizantija, to je istočno rimsko carstvo, to je Romanija. Tako su sami sebe nazivali Vizantinci. Vizantinci sebe nisu nazivali Vizantincima. Reč Vizantija i Vizantinci, to je kasnije mnogo tvorevina prvih vizantologa na zapadu, francuskih vizantologa, koji su dali jedno, da kažemo, reduktivno ime istočnom rimskom carstvu. Vizantija po gradu koji je postojao na mestu Carigrada, današnjeg Istanbula. Od 1934. to je Istanbul. Do tada je Carigrad, Konstantinopolj, mi kažemo Carigrad. Dakle, to je drugi Rim, jer je car Konstantin preselio translacijom imperiji, preselio Rim, odnosno carstvo, prestonicu carstva, preneo iz Rima u Konstantinopolj. 1324. godine preneo je bukvalno tako što je sve palate, patricija, senat, patricijat, sve je preneseno iz Rima. Rim je ostao prazan i Carigrad je postao nova prestonica carstva koja će trajati još 1100 i više godina, a Rimsko carstvo je trajalo nekih 500 godina. Tako da je u stvari istorijski fenomen Vizantije, kako je mi danas zovemo, duži i veći nego što je to prvobitnog Rima. Ali, kažem ponovo,
ne treba zaboraviti da su sami Vizantinci sebe smatrali i nazivali Romejima, što znači Rimljanima, a ne Vizantincima. Vizantincima, to je kao kad bi neko, ne znam, za 1000 godina Srbiju nazvao Singidunumija, po Singidunumu, nek antičkom, staroantičkom, ili kad bi Francusku nazvao Lutecija, po antičkom imenu Pariza, Lutecija i tako dalje. Dakle, to je jedan karikaturalni naziv koji mi danas koristimo, tako smo navikli i tako smo u školi učili i tako ceo svet koristi taj naziv, ali stari Vizantinci se ne bi prepoznali u tom nazivu. Dakle, po tom nazivu je Rumunija dobila ime Rumunija, a to se vidi i po jednom od najpoznatijih dela najvećeg rumunskog istoričara Nikolaja Jorge, istoričara evropskih ili svetskih razmera, poznatog u celom svetu, čije delo se zove Vizantija posle Vizantije. Vizantija posle Vizantije, to je Rumunija. Znači, to je nasljeđe vizantijsko. Rumuni sebe smatraju, s razlogom, sebe smatraju naslednicima Vizantije. Naslednicima Vizantinaca. Po tome, po veri, po kulturi, po običajima, po istorijskom kontinuitetu, po tome što su oni preuzeli titule vizantijske, a preuzeli su ih Kantakuzina i drugih paleologa, a preuzeli su ih kako? Nisu mogli da ih preuzmu direktno, zbog toga što su istorijske okolnosti bile takve, nego su ih preuzeli preko Srbije. Znači, u Srbiju su se, prvo su u 15. veku u Srbiju postepeno i sve više izbegli vizantijski vladarski rodovi, dinastičke porodice, Kantakuzini i drugi, pa su onda, kad je Srbija konačno otkupirana od strane Osmanlija, prešli u Vlašku, odnosno Moldaviju. I tako su nastale te dinastičke veze i taj legitimitet, taj prenos, na neki način prenos, ne kao za vreme Konstantina, ali ipak na neki način prenos imperije, prenos legitimiteta, prenos verskog i institucionalnog legitimiteta iz Vizantije, iz Svete Gore, iz onoga što je nekad bilo Vizantija, sa Balkana, iz Srbije u Rumuniju, to jest Vlašku u to vreme i Moldaviju. Otkup zlata, platine, paladora, satova, ordenja, brilijanata, besplatna procena, mogućnost zaloga, Zlatara Dok, Bulevar Despota Stefana 47, brojevi telefona 063 222 935 i 011 334 5353.